ngamshiya umndeni. So bedroom bekuyindaba kunje uyagibela uyahamba nje ngiyalimala hayi kancane futhi bengilimala ngiscreamer yazi umbhede bengiwubamba kanje ngize ngiyoshaya ekhanda phansi. Angenandaba nalokho. This guy was a rapist, man. Yeah, it is because mawuye police station vele bayibeka as rape because I remember mangifika la eOrlando ngangiye police station la sasiqala khona ukuthi siyahlukana sesixabana argument yethu caca ukuthi iya escalate ukuthi manje say getting out of control. Before ngizogula ngishaywa i-stroke amaphoyisa afonela ubhuti wami amtshela ukuthi sinodade wenu la, udade wenu akanandawo yokuhlala usemgwaqweni nabantwana kusebusika bhuti kushuthi ngibe ingekho into obongayenza yini ukuthi akhona ukubuya ekhaya ngoba lo muntu kushuthi igoli masala emhlolelisa kumele abuye ekhaya. Wathi ubhuti wami ayikho ebengazange ngitshela into njengaleyo ngoba ngiyadrive njengamanje. Yebo ubaba wabulala uma wabo ngesihluku futhi kabuhlungu kodwa why kumele kubhadale mina for izono zika baba wami, why kumele kubhadale izingane zami ezingazilutho for izono zika mkhulu wazo. Yes uma wabo washona kabuhlungu ngoba ubaba wamnqunqa wamenza chicken pieces. Wamenza kanti live heaven chicken pieces wamthatha bamfaka esakeni wayomphonsa emfuleni netshe. Welcome to the Dope Show. Of course, and I'm Chris Moss. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Ganda. I do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership. And we are aiming 20 families as well as 10 children to buy school shoes. So please donate. Your donation will help a lot. Otherwise, James, are we on grace or what? Yeah, it's the time. We on grace. We on grace. It's God's time. Yeah, I love it. I love every time when we on grace. Atadithini ixesha. Yeah, ixesha likaThixo. God's time. Wavala amehlo. We on grace, my brother. Yeah, grace upon grace. Yeah, I'm with my beautiful sister here, Utsai Chrissy Tingiz. Sizokhuluma nawe. My sister, welcome to the show. Kunjani? Ngiyaphila photo njani? Ngiyaphila. Yeah. Sacela ubingelele emakhaya bese introduce ukuthi ubani. I think this is part 2. You also came for part 1. Yes. Yeah. Ngiyanibingelela egameni lomfeli wethu uJesu ababukeli emakhaya nginibingelela nani ngegama lika Jesu. Amen, my sister. Phambi kwenu uthandekile wakwamavovana obeshadele kwaSimeshe sengisebenzisa uSimeshe ngoba asikaka finalize into zama divorce ngisasebenzisa isibongo sakhona. Usisi uzalelwe Eastern Cape wakhulela kwindawo ezahlukahlukene bengifunda kuyikolo futhi ezahlukahlukene. Ubaba wagcina akha umuzi eKokstad under KZN. Yes, then yeah ngagcina ngingena emshadweni one early age ke ngangivakashile kuvala isikolo bafike bangithwala ngale. Kanjani sister usilandise ngale process? Oh my God. Okay. Ngangivakashile kulo mama Eastern Cape eMount Free. I was 14 years old. Bafike bangithwala lapho. Ngithwala umuntu engamazi ngiqala ukumbona. I was forced ukuthi ngihlale kuloyo mshado. I had ukuthi ngimamukele ukuthi okay sengishadile senginomyeni. It was not easy. But 14 years. 14 years. Because ngayekisa isikolo ngayekisa everything. I had to focus ukuthi ngibe umakoti. Umndeni wami, I mean ama extended families wami because abazali bengingasenabo. I think ubaba uyisaphila but mina nobaba vele sasingazwani sasihlukene. Then ngangikulo mama mangishada umndeni wakulo mama wangicindezela ukuthi mangihlale because ngangifuna ukubaleka lapho. Wangiphoqa ukuthi ngihlale basho ukuthi no
i-tradition yabo, i-culture nabo bahlala, so kumele ngibekezele because I had nowhere to go. Bengiwumntwana ngina 14 ene abona abantu engangibathemba ukuthi bona bazongimela ukuthi bangisize ngiphume kuleso simo, bangicindezela. Kwangekho la ngizoya khona. I was just a child. Ngahlala. Kuye kwathi ekukhuleni kwethu nomyeni wami kwasho ukuthi siyaklasha ngento eziningi. Asiconnect ngento eziningi. Mina naye bemncane ngishiya nge-10 years oka 8 Suthe wena wona 14 bena 24. Yes, bena 22. 22. Bena 24. Yeah, bena 24 because ngishiya nge 8 years. Oka 8 mina ngoka 88, which means ngishiya nge 8 years. Yeah. So kwasho ukuthi ekukhuleni kwethu siyaklasha kakhulu bhuti wami. Kangangokuthi lo muntu bengalifuna isonto. Ene mangixoxa nomamezala wami bekangixoxela ukuthi ubamezala wami benobabezala wami bekuyabafundisi basezayona. So but as from ekhula kwakhe vele khula kwakhe bengalifuna isonto bekaya ngenkani ngoba kuyingane ephoqutha esontweni. I remember ngelinye la ngumamezala wami ngixoxela istory sokuthi bathi lapho bemthungisela khona ijazi lamajazi amhlophe wezayona athungiselwa abafana. Yena wathathela lakhe walifaka esibaya. Walibhexa ngobulongo benkomo ukuthi angaphinda esontweni, angaphinda aqoke leyo nto leyo. So mina ngikhule inkolo ikimi noma ngizalwa inyanga nesangoma, kodwa uNkulunkulu mina kimi bekayifakile isonto kimi ngoba mina ngihambile iSunday school. Bengihamba nabo anti bami babe esontweni, ngihamba iSunday school, so isonto nje bengilithanda. Then kwasho ukuthi ke manje ekukhuleni kwethu siyaklasha, yena akazwani nesonto, so I had ukuthi sengila eOrlando ngihlala naye, sihlala eMkhukhwini. Uthola ukuthi mangifuna ke esontweni uyanqaba. Kumele ukuthi ngincenge ukuthi sengigive up ukuthi ayikusho ukuthi angiye esontweni, inhliziyo yami ibuhlungu. Sometimes avume ukuthi ngiye esontweni, sometimes angavumi ukuthi ngiye esontweni. Noma sengifikile esontweni bengithi mangifikile uthola ukuthi ngicela abazalwane ukuthi bangikhulekise ngomyeni wami ongafuna ukuthi ngiye esontweni. Alright, kuye kwahamba isikhathi ke ekukhuleni kwethu emshadweni kwasho ukuthi siyaklasha kakhulu. Ngingasho ngithi bekangi-abuse emotionally. Angisazi isandla somyeni wami kabangiqamba amanga. Kodwa bekangi-abuse emotionally. Bengifila sengathi ngiyisilwane esikwicagini. Mina ngumuntu o-explore ngomqondo, ngingumuntu o-business minded. I needed i-support yakhe through lokho mina bengikufisa empilweni. Ube umuntu ethi yena kanamfazi ozosebenza, bengafuni ngisebenze ene benganginakekeli. Bengithi mangicela i-2 angibuza ukuthi uzoyenzana. Mangamtshela isizathu ukuthi ngizoyenzana futhi benganginikezi. Ngaleso sikhathi nginezingane. Ingane izobona ezinye ingane zidla ibanana, iyakhala ifuna ibanana but mina angikhona ukuyithengela ingane yami 2 rand. Angifuni ukuthi mama ngithi bengibulala ngendlala. Besixabana even siye ezitolo siyothenga ukudla, ngagcina ngidecide ukuthi angisahambi ukuyothenga ukudla. Bengimenzela ilist. Futhi in fact bengicina ngingasamenzeli nelist because bekufana ilist yakhona mangimenzela into kumele azithengeza sendlini, bekagcina engazithenga ngathenga lokhu yena akufunayo. Bekakuthenga ukudla endlini kodwa imali into benganginiki yona. Ngagcina lapho ngikhuluma nabazali bakhe ukuthi ngicela ukuthi ngifune umsebenzi. Abazali because of bebemazi umntwana wabo, bebemazi ukuthi umuntu onjani, into okuthiwa ukusupport bengayazi, bengayenzi ngoba umntwana okhulele emzali family ne rich. Abazali bakhe bebe right, bekunesitolo kuba kunezimoto eziwu2 emakhaya, kuwumuzi nje odumile endaweni omkhulu. So bekangitshela ukuthi mina nje bangikubo ngiyibambela iplate lakhe. Bakumele ukuthi angiphosele njengomakoti ngisekhaya. Bekangitshela ukuthi angithi wena uke ekhaya, so wena uzodla iplate lami. Yabo. So ekuhambeni kwesikhathi kwasho ukuthi ke manje mina sengiyakhula, sengiyavela ukuthi ngubani, nginamaphupho nami njengomuntu. Kwasho ukuthi manje siyaclash ukuthi yena akafuni, ufuna ngiphile lempilo yena afuna ngiyiphile, ukuthi uyangondla, uyangifida, so yini enye oyifunayo ngoba ngiyakondla ulala ungadlanga. You understand?
Kwaqhubeka ke ngagcina abazali bengikhulula ukuthi ngifuna umsebenzi, ngawufuna umsebenzi. Ngawuthola umsebenzi. Kula kuqale khona ukuthi avela ama-true colours wakhe. Lo muntu bekanankinga yayo yonke into, because I remember ukuthi makuphela utamati uthola ukuthi ngishayisa emsebenzini utamati sawukho endlini. Njengobaba because bengasayicela vele imali yakhe, bengazi ukuthi imali vela ngiyitholi mina kwami. Baba bengicela 2 rand, ngicela ukuthenga itamatisi ngifuna ukupheka. Athi ufuna 2 rand yami, ufuna imali yami? Ufuna yami imali? Angithi wena wachoose ukuthi wena ufuna ukuyosebenza wena. So manje wayifuna imali yami. So bengingayitholi. Ebengilwisela yonke into engiyithenga endlini manje. Sister, ngiyazi sesihamba kakhulu, but uma uqala lo muntu lo sebekutshengisa ukuthi nangu umuntu uma uthwala bakufaka endlini bese bekutshengisa umyeni wakho. Hey, ukuthwala kunzima bhuti uma ngifuna uqamba mama ngisane anger even today. Because bayakuthwala uzihambela maybe emgwaqweni or wenzele i-setup, bakhulume nabangani bakho or umakhelwane wakho. Mina basebenzisa umakhelwane. Ngangikwa bhuti wami okamomkhulu. Then basebenzisa umakhelwane ukuthi makangibize ukuze ngiphume endlini because kwasekuntambama. Ethi ucela ngiyomfukulisa ikhabethe, angazi i-tray iwele ngale ikhabethe manje ufuna ukuthatha i-tray. Then ngagijima mina ngithi ngiyomsiza ukuthi sizoguga ikhabethe ngithi. Mangithi eminyango awugcwele abantu endlini, ngakwata ngithi hayibo why usisi ngithi mangizomgugisa ikhabethe kugcwele abantu endlini. Ngathi omeke ngingene ngizomtshela indaba zakhe. Uyabo kanti kula ngizithela khona. Mangingena endlini wabe ngene ekamereni yena. Ngabe ngimlandela ukuthi hayibo ungangibiza kanjani kunabantu bona babe besele e-sitting room. Wavele wabheka le wangasanginake wahleka. Labantu laba bebe busy bengigqumela bengixavula vele. Babengixavula labantu angibazi. Ngiqala ukubabona. Ngalwa lapho vele baxavula be-3. Bayakubona futhi ukuthi umuntu onjani, mhlawumbe umuntu onamandla and stuff. So mina babe-3 kumina. Bangixavula uyashaywa lapho, ayinto okudlala. Number 3 uphatha induku. Abayi2 bakubamba ngapha nangapha. Vele awukhona ukunyathela phansi ngoba uyaflya, bakubamba la. Uyaflya vele awukhona ukunyathela phansi. So awukhona ubalance. Then lo number 3 yena uphatha imvubu. Uyayithela imvubu ayinto okudlala. Futhi mawulwa iyathelwa imvubu uyofika lapho uyakhona vele uxebukile impela. Mina ke bangithwala bayoshona nami emasimini because abanye mabebathwala babashonisa ehlathini yebo mina bashona nami emasimini lapho safike salinda khona ukuthi kube mnyama ngoba I think isasuka lapho sasizosuka ngabo 11:10 ebusuku since besihlezi lapho into abayenzayo mangaba bebona ukuthi unamandla bayambuza lo ozokuthatha ukuthi ongumyeni wakho ukuthi lo muntu uzomkhona yini mawufika endlini ngeke akuhlule. Remember I was a virgin. Bengina 3 months ngithola ubudala. Ngiyingane vele ngingakazi ngangaqana ukujola futhi. Bayakubamba mangaba esho ukuthi hayi bafethu ngicela ningisize ngoba lo muntu lana ngimthembi ngenze kangihlule. Ngicela ningibambise, ningibambele yena. Bayakhona ukubamba. Azenzele bebhekile. Yeah. That's how they do. So leyanto iyenza ienga. So in your case bakuthatha bakusekhama ufika ekhaya then bayakubamba then uyazenzela. By my side mina ngangimsaba vele wayenomzimba njengawo unomzimba njengawo ngoba usaphila unomzimba mude giant vele ngangimsaba remember ngangina 14 ngiyingane so ngangimsaba kimi azange asho ukuthi mabangibambe. You understand? But kwabanye bayakwenza because sashada su12 mangakutshela ngoJune lo June lo sasu12 because sasilingana sonke siyintombi futhi ke mina ngangizithandela isintu ngangithanda ukugida and stuff yabo so sasiyiqembu nje le intombi eligidayo lamatshitshi uyabo so basithatha su12 so abanye babenza leyo nto leyo but kimi because mina wabona ukuthi ngiyingane vele futhi unamandla wazanga bacela ukuthi bakwenze lokho. Can you tell me the day now uyafika endlini ekhala lo muntu then how is the process? Do you go and sleep to maybe endlini abantu abadala kuqala lutho abantu abadala basuke bengazi uyakuthatha lo muntu ahambe naye endlini yakhe ngithi senendlu yakhe vele outside bayamakhela if mhlambe ekhaya kunendlu enkulu enjengale bamakhela iroom lakhe ngaphandle you understand so ukusa eroomini lakhe and umthetho wa that side
it's not allowed ukuthi ukhale emzini womuntu. Once wascreama emzini womuntu kuleso simo, umndeni wakho sekuzomela uhlawula inkomo ukuthi wena uyawohlaza emzini wabantu awohlambalaza ngokuthi uyokhala, which means mase ungenile lapho awusakhali, you're not allowed to cry. Umemeze, ungakhala maybe inside inyembezi ziphume, kodwa akuvumelekile ukuthi umemeze. Umemeza ufaka umndeni wakho enkingeni ukuthi after sekulotsholiwe umndeni wakho uzomela uphinde ubuyise inkomo kuzogeza umuzi womuntu lo wazokhala kuwo wena. Then from there saya ke lapha endlini yakhe, ayike ngimsaba ke vele, ayikwaba yimpi, angiqamba manga kwakuyimpi ngempela, hayi kancane. Kwaba yimpi ukuthi kwenzeke konke, everything is a force. Akakuncengi lo muntu, angazi nokuthi mhlambe mina ukuthi ngangibe nebhadi ukuthi ngithola umuntu ongenathando ongakwazi ukuncenga, akancengi, uyakulimaza, akanandaba futhi yadabula whatever, ugqoka iskate, ugqoke ini paint whatever, yadatshula whether udabula ngesikero udabula ngalo uyayihlephula uyenzani, vele yena ulwela ukuthi akhona ukuthi afike lapha. Iyona ndlela akhona ukunqoba ngayo ukuthi ngakhona ukubaleka, ngoba after that vele you are powerless. Remember, I was a virgin, ngina 14, ngizohamba ngiyikuphi. Bavuke ekseni, yena wavuke ekseni wawushiya isikhiya kwamakhelwane Mabesho. Angithi mina vela ngikhuluma naye ngimazi ngiyamsaba futhi. Wangikhiyela mina ngaphakathi endlini. I think ubaba wakhe wayemthumile ukuthi ayostoka, ngoba nje bangisho ukuthi kunesitolo kubo neimoto. Wayemthumile ukuthi ayostoka, wathatha isikhiya wasigcinisa kwamakhelwane. Omakhelwane because of i-culture sebeyazi ukuthi akusho ukuthi khona into wrong. Kwakuthi azogcinisa isikhiya la kodwa kubo bakhona abantu ekitchen, which means there's something wrong. Then wahamba, abomakhelwane ke bayiba basukile bathi ayibo ubani nangu uselethe isikhiya lana, usiletha kanjani isikhiya kithi nikhona, hayibo masambe sonovula endlini mhlambe khona inkinga. Then bayasuka from this sekuyovulwa endlini ke manje bathola ngikhona. From there baqala ke bayabuza ukuthi kwenzakaleni, ufunani lana and stuff. Sengiyachaza ke mina. From there sebethumela abantu immediately ekhaya ukuthi bayosho ukuthi inganeni ningamangali, ayilahlekanga, ikwabani. Sekuqala ke manje kuyanegotiatewa ukuthi nizofuna ilobola into ezingakanani. In fact baya bevele bephethe something, ngeke baye behamba ngezandla, baya beqhuba inkomo whether zu6 or zu4 ukuze bangafiki baxoshwe or bashaywe lapho. So mabefika lapha wena sekukhathi power yokuthi manje vele is done. Vele price has been paid. Exactly. Yonke into vele iseqediwe. That's how they operate. Wena sekumele manje uthobe umthetho. Umakoti, yes, sekumele ngibe umakoti lapho. Indlela okwenzakala ngayo. Okay. Ngicela ukudlula ke lapho but Chris. Ngifuna ukuza la ekuthini sigcine sihlukana. Ngenxa yokuthi siclasha ngayo yonke into. Mangithenga iproperty endlini, remember bese ngisebenza ngithi. Mangithenga iproperty endlini ngilwisela iproperty yonke into. Why umosha imali yethu? Hawo ngisebenzisa imali yami nje. Can you believe ukuthi mina wamshado usasahlukaniswa ukuthi ngathenga iwashing machine because of ngine-arthritis. Engitshela ukuthi ngizenza umlungu. Hayi. Yena neingane zakhe impahla zakhe ngeke ziwashwe ngalomshini mina ngibuyisele igame. I remember ngawuthenga la eSouthgate. Salixoxa leyo case leyo yaze yawufika ekhaya, abazali bakhe bemncenga bezama ukumbonisa ukuthi mntanami lo mshini nawo uzokusiza ngoba izingane sesiwu3 ingane. Ngoba izingane ezu3 umakoti uyazisebenza, mase ngiyisebenza ke manje. Umakoti uyayisebenza, uyachaza futhi isizathu esenza ukuthi athenge lo mshini, hayi futhi wayulwa umuntu wayengancengekile. Kwasho ukuthi ke ngagcina ngibona ukuthi ayikusho ukuthi lo muntu asina future mina naye. Akakwazi ukungicabangela. Asikwazi ukubambisana, ayikho into esikwazi ukuyiplana ndawonye. Like kuningi nje esasiclasha ngakho ngagcina ngithi you know what, ame ngiphume. While ngisa right, ngingagcini ngiphuma sengiyinenkinga, maybe sengigula, senginama depression and stuff. Ngiziqalele yami impilo. Indlela ngamshiya ngayo ke leyo. Umndeni wami wangithukuthelela but Chris kakhulu. Wangithukuthelela kakhulu bethi ngizohluphekisa izingane, wayingenza kanje ngifuna ukuhluphekisa izingane. Ngabatshela ukuthi ani understand. Lo muntu sasilwela ipampers lengane. Makuphela ubisi lwengane today, kuzophela 3 days ingane inganceli ubisi. Engibuza ukuthi ingane ubisi lwengane ngilenzeni. Why ubisi lisheshelwa phela? Silwela like sasilwela yonke into amapampers ingane like no narcissist. Yo,
angazi ukuthi ngingachaza kanjani bhuti wami and ngangireport ekhaya batshela ukuthi yazini usibarweni sesibanga lokhu usibarweni sesibanga lokhu you understand ngicela ngibona no which means asina future nalo muntu let's just grow apart. But at some point there were a time where you like engamthanda kodwa manje. I never loved him. Angifuna ukukhuluma iqiniso angikaze ngamthanda. Into okuthiwa i-feeling yokuthanda umuntu ngiqale out of my marriage ukuzwa into okuthiwa ukuthanda umuntu kanti into enje ukhumbula umuntu sengikhuluma nge-feeling ukuthi because indlela ngashada ngayo yangibulala into okuthiwa i-feeling empilweni yami. You understand? Into okuthiwa imizwa yangibulala because ngathola umuntu wayengenathando umuntu wayengena care ukuthi ngizizwa kanjani wayevele adlove nje ngilimala ngiscreama. I remember umamazala wami wayize angibuze ukuthi mangaba isuka la igole ekhaya ngangivele ngiluze ngeminute mayifika nje kusasa ngizovuka ngiyislender abuza umamazala wami ukuthi kanti ngane yami kwenze njani yini umnyeni wakho mayebuye egoli wena uvele uluze emzimbeni because bengihlukumezeka ngale bedroom. Okay. I never find happiness like angazi ukuthi ngizothi uthando yini to be honest because even sengiphumile emshadweni wami I think is true sengiyabelievela into ukuthi umuntu ohlangane naye from the beginning uyena umuntu angazi noma ufaka icase kuwena ukuthi awungeke ube saputhola umuntu oright uzithola abantu abafana naye after even if usuphumile empilweni yakhe but uzohlangana nabantu abarelate ngendlela abe behave ngayo ngendlela ebenza ngayo the same. Yes, you understand. So ngiwumuntu nje ngingalazi uthanda ukuthi yini angilazi vele uthando yini futhi angisenandaba ke manje ngoba sengisindisiwe sengiright ngonojesu wami nje ngifree ngi-stress free ngiright ngamshiya umndeni. So bedroom bekuyindaba kunje uyagibela uyahamba nje ngiyalimala hayi kancane futhi bengilimala ngiscreama yazi umpete bengiwubamba kanje ngize ngiyoshanga ekhanda phansi angenandaba nalokho. This guy was a rapist, man. Yeah, it is because mawuye police station vele bayibeka as rape because I remember mangifika la Orlando ngange police station la sasiqala khona ukuthi siyahlukana sesixabana argument yethu caca ukuthi iya escalator ukuthi manje say getting out of control mange police station for a protection order bengitshela ukuthi no lo muntu wayengamvulela icase because lo muntu wenza 1 2 3 ngithi no abazali bakhe bangikhulisa njengengane yabo bangiphatha kahle so angikwazi ukuletha into enjengaleyo kubo ngoba bebesaphila ngaleso sikhathi bobabili yena yes ngicabene naye kodwa sengicabanga abazali angifuni uqamba manga bangikhulisa njengengane yabo babe ngiphethe kahle kakhulu inkinga bekungulo muntu engangisenayo emzini wami mina bengithandwa kakhulu angifuni uqamba manga namanje basakhala ngami so I had ukuthi ngiphume ngimshiye ngaqala impilo yami umndeni wami wangithuthelela ngoba zange ba understand bathi nabo babekezela nami kumele ngibekezelele izingane but give me it was too much ngashiya bangikwatela ke ngaqala impilo yami ngihamba ngohlala eUvele kula impilo yami yeyaphansi khona because ngeke ngathola ingane eziwu2 lapho eUvele beside ingane lezo semshadweni isele khona zasekhaya vele. Yeah. The time sixabana vele bezikugogo ekhaya washiya kanjalo. Yes ngoba mawufike eUvele ngafike ngathola umuntu bathi ubaba wazo ke lezi wangaphandle sazara ke lezi ingane eziwu2 lezi engize ngazo la namhlanje ekuzaleni kwami lezo ingane umndeni wami wathukuthela kakhulu phezulu kokuthi buvela uthukuthela ukuthi ngishiye umshado. Okay, it's fine. Izinto zami zange sihambe kahle impilo yami yayaphansi njengoba bengingachaza ku episode engaphambili ukuthi ngagcina sengiba yiphara. Ngagcina sengishaywa istroke. Kula ngibone khona ukuthi kahle kahle umndeni wami vele awukazi wangithanda lapho sengishaywa istroke. Ngoba amaphoyisa njengoba ngisho ukuthi amaphoyisa yiwona bize ambulance. Amaphoyisa before ngishaywa istroke ngaya police station ngiyocela usizo ukuthi bangitholele ishelter because ngaleso sikhathi bengiyiphara ngenandawo yokuhlala nezingane ngilala emgwaqweni kusebusika. Amaphoyisa abuza ukuthi akekho yini umfowenu ekhaya kungani ungaye ekhaya mangaba igoli selikuxakile sisi.
ngabanikeza ama contact ka bhuti wami oyiphoyisa ekhaya kokusathu. Bamfonela ubhuti wami bamtshela ukuthi ayibo sinodadewenu lana uhamba nezingane akanandawo yokuhlala siyazama ukumtholela i-shelter siyitholi because they tried ukuthi bafonela ama-shelters la siza abantu abahluphekile omama nezingane and stuff kwathola ukuthi la ma-shelter abasebenzisana nawo agcwele. Can you tell me about this second guy? Umuntu onjani nenza kanjani usenigcine senithola abantwana abayi-2 then you leave him? Okay, the second guy is a foreigner sasingahlali sonke mina after ngisho umshado vele bese ngizihlalela mina ngedwa ngizihlalela nje mina lesithandana ngingasho ngithi besivakashelana. Yeah. Yes. U-second guy to be honest njoba ngisho beyi-foreigner kwayena umndeni wakhe bengingakawazi ubrother wakhe ukhona ngibonisa yena but bengingakafiki kwakhe ukuthi ngazi ukuthi mangingamtholi yena ngimtholaphi ubhuti wakhe or umndeni wakhe. You understand? U-second guy uye wabaleka nge-lockdown wayemoshile kanti ngishiya nesisu number 2. Nge-lockdown wayemoshile I think wayentshontshile because wayesebenza security eflatini babentshontsile angazi babentshontshe in then wayebalekela amaphoyisa kwakulahlekelana kwami naye ngoba ngezwe kuthiwa ayicross border seBotswana ngamzwela nje kude kwasho ukuthi manje njengoba bengekawazi vele umndeni wakhe angikhoni ukuthi i-trace. Yes ukuthi ngimtrace kanjani. You understand? Then ngenxa ukuthi futhi mina bengulwa umuntu bengithi independent woman angifuni ukudependa kumuntu njengoba ngisho ngithi bengahlali naye vele mina bengiziphilela futhi nezingane zami ngizikhulisela ngayitshela ukuthi okay is fine futhi lezi ingane uNkulunkulu uphe mina is fine ngizozikhulisa yezami. You understand? Kanti impilo izocrash and my crash impilo kimi icrasha vele all alone. Angikwazi ukuya emndenini wami because umndeni wami ungithukuthele naye futhi umndeni wakhe angiwazi. So wabaleka ke nge-lockdown kwakuhlukana kwami naye. Lengane encane vele akayazi le encane ena 4 years. Washiya nje ngipregnant nami ngidiscover sehambile ukuthi ngipregnant. All right. Before ngizogula ngishaywa i-stroke amaphoyisa afonela ubhuti wami amtshela ukuthi sinodadewenu la udadewenu akanandawo yokuhlala usemgwaqweni nabantwana kusebusika bhuti kushuthi ngibe ingekho into obongayenza yini ukuthi akhona ukubuya ekhaya ngoba lo muntu kushuthi igoli masale emhlolele sekumele abuye ekhaya. Wathi ubhuti wami ayikho ebengazange ngitshela into enjengaleyo ngoba ngiyadrive njengamanje ngicela ukuthi ngimfonele mina ngizomfonela mase ngibhayile imoto but amaphoyisa okay is fine then ngahamba ngaya lapho ngangigcinwe khona because kukhona lapho ngangigcinwe khona ngalinda icall yakhe wangifonela ubhuti wami ntambama maye ngifonela uthi yazi ntatwethu ngiyayizwa lento abangitshela yona amaphoyisa but mina ngifuna sikhulume ngendaba yekhaya leli lethu. Khumbula ukuthi ikhaya leli lethu kunemali engango 11,000 ubaba kunendlu angishela ayishiya but wayishiya ibhale ngami mayishona. So uthi ubhuti wami ufuna sikhulume ngalo ikhaya lona lelo leyo ndlu leyo ngoba kunemali engango 11,000 ayikhipha kule yandlu. Yebo. There was a time ubhuti awathi kimi usethola ubhuti wami kahle kahle sishare umama but sikhule sazi ukuthi sizalwa ubaba oyedwa sidiscover abazali vele sebengasekho ukuthi asizalwa ubaba oyedwa. Wawuthola umndeni wakhe so uthe maye ngitshela mina wathi yazi sengiwutholile umndeni wami but manje njengoba sengutholile umndeni wami ngifuna ukushintsha isibongo ngoba besebenzisa isibongo sikaBaba wami. Ngifuna ukushintsha isibongo ukuze izingane zami zikhule zizazi zingakhuli zi-confused njengami, which he was right 100%. Ngangimseka lapho abesezothi kimi dadewethu kungaba njani mangabe ungashintsha le ndlu ibize mina instead of helping him. Yes. Yeah. Then from there ngase ngithi mina bhuti anginankinga mina ngokuthi ngishintshe indlu ibize wena. But into sengiconfuse manje leyo ukuthi uqeda ukungitshela ukuthi wena ufuna ukushintsha isibongo. So mase ngishintshe indlu yabiza wena kuzobiza abani ekhaya, which means thina sobe singasenali ekhaya phela ngoba uzobe sikubiza isibongo sakho nezingane zakho. Yeah. Kulawo bhuti wami ke
ngempela la ngabona khona ukuthi ubhuti wami kusho ukuthi emphathanga kahle leyo mpendulo kumina wathi bengacabanganga ukuthi uzongiphendula ngaleyo ndlela bengakucabanga mina naloku wena osucabanga usukhuluma njengamanje wathi kuyafana noma ungeza la ekhaya mina ngeke ngikhona ukukusiza kuleso simo obhekene naso ngoba ngibhizi nomakoti silungisa indaba zethu zomshado angazi ukuthi kwakwenzakalani emshadweni wabo so ngeke ngikhona ukunakekela noma uyeza nje la ekhaya angifuni uqamba amanga futhi kumele ungitshele in time mawuzoza la ekhaya ngoba kunomuntu engamfaka lapha angithi yena usenomuzi wakhe kunomuntu esengamfaka lapha ekhaya uya rent so lo muntu kumele simnikeze 3 months notice imali iyakubani iyakuye ubhuti angazi nokuthi ubhadala imali leyo muntu angazi nokuthi kwenzakalani okay ngabona ukuthi okay ubhuti kusho ukuthi ungivalela ngaphandle vele is fine wathi kimi ubhuti lokugcina wathi wena wakithi wena angeke ngikulahle udade wethu futhi ngeke ungixake kodwa ngicela ngenzele ifavor ngicela uthathe lezi ingane lezo uzihambise kubo angeke uze nazo la and then bese uyangifonela uma ungangifonela ungitshela ukuthi lezo ingane usuzihambisile kuba bwazo ngakufakela imali mina nakusasa ukuthi khona ukubuya ekhaya I had to choose between ubhuti wami nezingane zami so yena akafuna ukuba umalume wadayi yena ingane angakhuluma ngazo ezasemshadweni hayi lezi alright it's fine everything was too much ke kimi stress sa increase to extent ukuthi ngicine sengishaywa istroke ke ngigciniwe ngenxa ye stress ingane lezo zagcina zicina kuma social worker ngoba kungena umuntu oyizongisiza ngazo alright sesi kuma social worker ingane ngithe mangibuye esibhedlela ke ama social worker afika la ngihlala khona bathola ukuthi isimo engihlala kuso sasingiko right because ngangenanda ukuhlala ngingasebenzi ngiyiphara remember ngibuye ngirecover ebupareni naseguleni so angabi right bathi sisicela ukukusiza ngeingane asizithatha ingane zakho but sizosign icontract ye 2 years for the meantime wena usa recover ngathi mina okay alright bangibuza umndeni wami ngabatshela ukuthi nginomndeni wami ubhuti wami kanti ubhuti wami uye wayodiga umndeni wami engizalwa nawo ubaba kunonkosikazi waye naye umdala unkosikazi wakhe umdala okuyi ubaba wambulala mina bengingazi ukuthi odade wethu bayangifuna ngoba ngizwa mina ngama social worker sengitshela ukuthi kunodade wenu esibatholile ngithi mina odade bethu batholile obani babe sibangitshela ukuthi uyamazini unomzakelo ngithi mina yebo ngiyamazi bathi yebo uyamazini uzini ngithi yebo uyamazini uthi uthembeka ngithi yebo ngiyabazi sizalwa ubaba yedwa bathi uma wabo ngonkosikazi kokuqala kababa bathi yebo udade wenu lo mdala uthe uzokhona ukusiza ngeingane ngathi cha because udade wethu ngiyamazi ukuthi ukhohlakele kangakanani ngathi angifuni ukuthi ingane zami ziye kudade wethu ngicela ningigcinele ingane zami ku placement or nizitholele i-foster parent for the meantime around Joburg so that ngizokhona ukuzibona anytime mangifuna ukuzibona bathi sisi angeke sikwazi mangaba kukhona ilunga lomndeni elithi lona liyazinikela ukuthi likhona ukuthatha ingane 2 umndeni wakho njengoba usho ukuthi kade nagcinana nawo umndeni wakho ufuna ukulungisa izinto nawo wena it seems like uwe onenkinga ukuthi awufuni ukulungisa izinto nomndeni wakho ngase ngiwatshela ama social worker mina ukuthi cha angifuni ukuthi izingane zami ziye lapho ukulungisa izinto nomndeni angali but mangasetshenziswa izingane ukuthi kulungiswe ama issues omndeni kwasho ukuthi icase ngiyayiluza kanjalo ukuyiluza kwami because of bathi sisi ayikho into esizoyenza ngoba awusebenzi awunandawo yokuhlala usa recover eguleni into yakho iningi so ayikho into ehlula ukuthi uzehlise ngithi no you don't understand and ama social worker ayengisiza ngaleso sikhathi ayengenza ngifile sengathi mangikhuluma deep ngendaba yokuthi kungani ngingafuni ukusondela kuwo umndeni wami lo babengenza ngifile sengathi kuzoba ngathi mhlambe ngiyabanuka ngazi ukuthi biza kanjani uma ngabe umuntu umsola or umnukuthi akalunganga and stuff so azange ngikwazi ukuba open ngikhuluma ukuthi kahle kahle yini eyenza ukuthi ngingafuni ingane zami ziye lapha yana until magistrate wathatha isinqumo ukuthi ingane ziyahamba okay before magistrate ethatha isinqumo udade wethu ama social worker angitshela esebemfake ebhasini bathi udade wenu usebhasini uza la eGoli uzolanda ingane ngathi kanjani ngoba nginitshele ngathi ingane zami ngifuna ukuthi sihambe bathi bona sizawusinika ichoice because I'll recover fast
thina asikhathele ile case yakho ukuthi every month is busy simane rewinder icase yalezi ingane zakho kodwa kunelunga lomndeni lithi lona lifuna ukutake over so wena kumele ulungise izinto zakho nomndeni wakho okay is fine wafika udadewethu mayifika udadewethu sangamgcina ngiumakoti ngisasemncane ithi nginabo nga6 months ngishadile umgcina kwami lo muntu basinikeza iroom ukuthi sike sihlale njengama sisters sike sixoxe mabe sinikeza iroom njengama sisters ngiyamtshela kusisi wami ukuthi sisi angithandi ukuthi ingane uhambe nazo ngifuna ukuthi sibe seduze kwami so that ngizokhona ukuzibona anytime mangifuna ukuzibona abe sethu usisi wami it's not about ingane kahle sifuna wena ngithi wena usabuye ekhaya umuntu esimfunayo wena so kuthema kuvela ithuba leingane sathi masilisebenzise siwumndeni sihlale i-meeting siwumndeni saqeda ngiyambuza mina ukuthi mawuthi nihlala i-meeting niwumndeni ukhuluma ngobani nihlala ngempilo yami okay nifoneliwa ama social worker anitshela ukuthi udadewenu ushawe i-stroke ingane ezikuma social worker kuleyo meeting yenu azange kube khona noyedwa yini umuntu phakathi kwenu oke wacabanga ukuthi acela izinamba zami kuma social worker angifonele angizi ukuthi nginjani ngikuphi njengoba wena sengiqhamuka sesihlangana namhlanje siya ecourt kusho ukuthi ubuzitshela ukuthi uzoyintshontsha ingane zami mina ngizobe ngingekho hayi ke into engizoyikhuluma mina nawe ngithi yazini sesingicela ukutshela ama social worker ukuthi mina mama wengane ngithi ingane zami angifuni zihambe wathi angizoyenza leyo nto ngoba thina siqedile it's not about ingane la it's about wena sifuna ukuthi ubuye ekhaya ngiyambuza mina ukuthi dadewethu ufuna ngizowenzana ekhaya yini nifuna ukuthi ngizoyenza ekhaya ngoba nalelo khaya futhi alikho uthi kunento esifuna ukuzokwenza yona ngithi hayibo yini le nifuna ukuzoyenza nizongenza yona ninesibindi sokuhlala i-meeting ngami ngingekho the next thing ngiyakubuza khona manje ukuthi yini le nifuna ukuyenza ngami awufuna ukungitshela ukuthi angeke sikutshele ngeke ngikhona ukukutshela buye ekhaya sizokhona ukuthi sikutshele sokutshela sesisonke siwumndeni ukuthi yini lesifuna ukuyenza kuwo ngathi angeke ungibone kwakho mina ngeke ngize kwakho wathi whatever ke le besizoyenza kuwe sizoyenza einganeni zakho wangitshela la udadewethu zange ngifihlele sangizwe ngongizwa wathi lento besizoyenza kuwe sizoyenza einganeni zakho uzowenzani ngifuna ukubona ukuthi uzowenzani ngithe ngigijima ngiya ku magistrate sengasahambi ngama social worker ke manje sengiya ku magistrate because bese ngimazi magistrate because besiloko siye court njalo ngiyomtshela ukuthi kunesimo esikanje kwathi ukuthi i decision useyithathile wathi ukuthi it was too late why ungazange wachaza yonke into from the beginning ngoba ubaba wabulala uma wabo lento le engaba nayo odadewethu kahle isuke ekuthenini ubaba wayezama ukuthwala ngoma wabo wayethwele ngoma wabo kahle ekuthwaleni ngoma wabo ubaba waqeda lapho wazongishela umuzi remember labantu laba bane anger bakhule bene anger the next thing ubaba ushiyela mina umuzi akashiyeli bona the next thing yabona kunezinto ezideep ezispiritually abantu benyama bengeke base understand ngoba wangitshela ukuthi kunento abayifunayo kimi espiritual ngoba wangitshela ukuthi it's about ubaba ngathi it's about bari wathi ngithi mina ngisindisiwa ngizenze lezo zinto wathi ayike uzozenza ngoba lezi zinto lezi kunento esiyifunayo thina kuwe kwasho ukuthi ke sekulate mangichaza ku magistrate washo ukuthi magistrate wanginikeza le email address ukuthi ucela emailele ama social worker wa that side wa that side Mount Frere ngiwachazele lonke lolu daba so that bakhona ukuhambisa bakhona ukuyolanda izingane immediately because izingane zikwi danger bona usisi wami ungitshelile mina wathi kahle sifuna i-revenge so kahle sifuna wena njengoba singakutholi wena kusho ukuthi ke sizowenza whatever sifuna ukuyenza ngeingane zakho sifuna ukubona futhi ukuthi uzowenzani so ezinye izinto bengifuna ukuzichaza bhuti wami ile ndaba yokuthi ngiphethe amaphepha lawo ukuthi ngempela ngangigula udadewethu wathi mayefika lapha wafika wakhuluma amanga esigodini sangakithi wangcolisa igama lami wathi ngithathelwe izingane ngenxa yokuthi bengizivalele emkhukhweni ngishila ngazi bengiye kuphi ngidume kabuhlungu kabi ngakithi kuthiwa mina ngashiya izingane ngizivalele thank God ngawagcinela amaphepha lawo awasesibhedlela ngangise Hillbrow hospital la ngangadmitwe khona njengoba ulibona leli blue but elibonisayo ukuthi ngangigoqekile lapho libhaliwe ukuthi kwakumele ngiye ku physio ngiyowelulwa then le ngaphansi incwadi ka doctor ukuthi kwakumele ngiyonakekelwa ehome
the way ngangingakhona. Zange ngisakwenza ke lokho ngoba ingane zami zasazingekho ngathi mina ngizozirecoverla mina ngiyi-1 endlini ngazitraina mina ngase ngaba right. Ngizamile bhuti wami ukuthi ngicela usizo kumanye ama-platforms, kuningi i-platform ebengingaya kuyo ngiyocela usizo malunga ney'ngane ngoba njengamanje sengiqalile impilo entsha sengiyabuyela esimeni ngayithola indawo ama-social worker athi mangifuna indawo. Ngayithola indawo ngihlala emkhukhwini. Beza bazoyi-approve indawo. But manje bathi abakwazi ukungisiza njengoba izingane sezingale ngoba ifile ngala lavalwa immediately bezitransfera that side. Kumele ngiyolanda izingane ngigibele ngiye kuma social worker wa that side. Kube ya ama social worker wa that side afonela bona for information abazobe beyidinga ngoba bangenzisile ukuthi bayocheck iID yami ePitori abuyile ama result akhona. Bangenzisa ne parenting skills nayo certificate. Esprove ukuthi ngempela sengifitha ukuba umama einganeni zami sengi-right. Uzothola nesitifiketi sokuba umzali madoda. Indaba ama-social worker inzima bhuti wami yazi ingane mazitheza wela kuma-social worker. Isitifiketi sakho nje. Uya understand. So ingane akubikho lula ukuthi zibuye mangaba seziyeza wena. Diploma ukuthi hey madoda. I-parenting skills. So ngikwenzile konke bhuti wami. Abantu abaningi bebenokungifonela bebuza ukuthi sisi ngabe ingane bacabanga ukuthi ingane sezabuya ngoba ngangithenjisa ukuthi ngizosizakala lapho ngangiye khona. Kodwa bagcina bengangisiza. So njengamanje uyasebenza? Cha ngisebenza bhuti. Ngiyazisebenza but ibusiness lami alikho right because angikho stable. Angina stock, ngistock amalusi ngidayisa insipho. Insipho kanjani? Insipho yokugeza. Le nsipho lena specialize ngama pimples, ngama ringworms, ngeeczema, ngezilonda. Yes, ngidayisa leyo nsipho. So udayisa uthenga leyo nsipho bese uyidayisa? Yes, iyo engiyidayisayo, engiphila ngayo njengamanje. Wenza njani eStratton uyidayise khona? Ngidayisa ema-hostel. Uhamba ungena ema-hostel yes, door to door, yes. Kuba kulabe yazi khona vele ukuthi yenzani umsebenzi wayibona bayayithenga. It's just angikho stable financially and angikhona even ukuya eEastern Cape njengamanje eMount Freya ukuthi ngiyofaka icase ukuthi ngiyisengiclaima izingane zami back. So into ifunayo ukuya eMount Freya? Yebo, ngizocela usizo ukuthi mangathola nje usizo ukuthi ngikhona ukuyofaka ngenza ama up and down because for sure ngizokwenza ama up and down ngizoya for the first time ngiyoclaima ngiyofaka icase ukuthi sengiyazicela izingane zami then babe sebaye court. Isicelo sami basihambise court then from there ngazi noma bazongidinga yini ecourt or bazoyifinalize bebodwa mina ngizohamba sengiyolanda izingane. Yes, ecourt. Manje ngistakile bhuti wami. Ngistakile angazi ukuthi ngenze njani ene labantwana laba abancane bhuti angifuni ukuqamba amanga. So isitoko sensipho siyesebe malini mhlawumbe sezithuma khona umuntu ekhaya ufuna? Ibox li 1.3. Ibox lina 72 yensipho phakathi. Lona line profit ngoba liya ukhipha 3.5. So ufuna mangathola ibox lensipho then udayise then uphinde kusizakale ngemali ukuthi uye ekhaya uyolauncha this case. Yes. Okay, sicela ekhaya ukuthi mawubhekile nje manje usicontact usisiza ukuthi usisa khona ukuthola lezi zinto because akusiza izinto ezinkulu kangako manje siyayibheka for izingane zakhe akusiza into enkulu ukunje sifuna ukuthi nathi athole mhlawumbe insipho abedayisa then ingane mayifika mhlawumbe ingafika endaweni right yakwabona. Yebo. Nanokuthi mhlawumbe makukhona nomsebenzi ongathanda ukupha umsebenzi mhlawumbe imuphi umsebenzi ongathanda mhlawumbe ungabona ukuthi unganceda ku? Angifuni ukuqamba amanga bhuti wami ngoba lezi ngane mazibuya zizobe zidinga attention yami yonke. So ngcono khona ukuyisebenza ngikubona kungcono kakhulu ngoba zizobe zidinga attention yami yonke because mangakuchazela ukuthi lezi ingane the way sebezifake ngakhona emandleni obumnyama njengoba ngiwumuntu obonayo angikhona kulala but Chris every time makune ritual abayiperformayo phezulu kweingane zami ngiyayibona. Ngikutshele nje nge2 weeks back ngiboniswa lo mama ohlala nezingane ngoba udadewethu kwafinyelela lapho ezithatha izingane yozidampa kwesinye isigodi zamhlula udadewethu izingane zami ngoba ngiyakhuleka la ngikhona for sure whatever ababeyenza beyingaphumeleli wahamba yozidampa kwesinye isigodi ezidampa kukhazini wakhe mangizwa ezidampa kukhazini wakhe
it was a setup mangithi ngiyayibheka into yakho ngoba bebecabanga ukuthi ngizowethuka ukuthi okay udadewethu uhlala ingane wazoyitampa lapha ngigijime mina ngiyofika ngithi bafuna mina then mangifika lapha sebezofonelana ukuthi hayi usekhona wosa but kwenzekile ukuthi kwangahlangani ukuthi ngigijime ngiyofika lapho ngaleso sikhathi manje each and every time makune ritual abayenza ingane zami ngiyabona njenge 2 weeks back nje ngibona lo mama lo ohlala nezingane uphethe amaqhuda amabili abomvu wasonta intamo yazi ulibambe intamo wayisonta wayihlukanisa ikhanda nomzimba ingane yascreama yazi umbona lo muntu ukuthi uyihlephula ngeenga uneenga uthukuthele ukwatile yazi angisakhona ukulala but Chris angikhoni kulala abantwana bami bafakile emandleni obumnyama ngizocela usizo lwakhe ingane emazibuya ungisize ngoba bucaba because sizodinga i-serious deliverance ingane zami bayazisebenzisa njengemkhofu lazi khona bazisebenzisa emandleni obumnyama angazi ukuthi bazenzani ingane zami angazi ukuthi bazenzeni bazifake kuphi ngoba ngiyazibona every day like mangizibuka ziyizithunzi zilandelwa abantu abagqoka into ezimnyama emuva azikho right lapho zikhona mhlambe emehlweni wabantu ngokwenyama bazibona zi right mabezibona kodwa azikho right ubufuna ukuyana nekhaya kuyo anytime but anytime ngingaya na next week mangathwa nje ngiyayithola kumele ngiphuthume ngoba yonke into seyikhona kusakustake mina ama social worker wala igola khona ukungisiza ukuthi ngikwenze konke lokho sekustake kube malini mawekhaya ubuya futhi 700 ukuya 700 ukubuya then ke mase ngiyolanda ingane ke nazo ngiyoshayela amatiki ngoba sezina 5 years and 4 years no bafethu I think imali efuna usisi la is reasonable so siyacela ukuthi uma kukhona umuntu obhekele episode njengamanje noma kuthiwa mhlawumbe awunayo kuleyo mali exactly but lawo 5 if sonke singakhipha lawo 50 rand 100 rand 20 rand sizama ukuthi usisahambe eyofuna ngifuna ukuthi by the end of this month uma ngibuya ngizoreport ukuthi usisuyile wayovulela ingane zakhe and naye something ne stock ngicela ukuthi uma ngibuya kwenye episode ngibe sengireport into kanjalo so siyacela kakhulu ekhaya ukuthi usisize ukudonate lo 50 rand 100 rand then sizobona but asithina as a podcast sifuna ukuyibekela indaba yemonth end ukuthi usisi asizakale month end usisi asizakale akhona ukuthenga insipho zakhe eze stock aphinde hamba ayovula i-case lapha nangithi my sister yes yeah ahamba ayovule i-case yeah ayosclaim so siyacela kakhulu siyacela ngibonile sifuna ukubonga nakubantu ukuthi i-update engangakabi na ugogo befike lana ikhulume ngendaba ekhuluma ne-ANC so nama officials wakhona sithintile athi afuna inamba kagogo Sithembe nakhona son update ama ukuthi khona okwenzakalayo because basithintile luthu house basho ukuthi bacela amanamba kagogo so nakhona sizon update sisho ukuthi khamba kanjani lapho but siyacela kakhulu ukuthi udouble kasiswethu mantendi sicela ukuthi kube khona okwenzakalayo ahamba ayovula le case aphinde futhi akhona ukuthenga insipho makukhona futhi sifuna ukuthi singaboni singasiza kube extra nezingane mayifika endaweni ewarm sicela ukuthi makukhona abana extra hand nakhona besisizo siswethu asizakala ngiyacela kakhulu nathi as a podcast khona la sofaka khona but sicela ukuthi nani lapha emakhaya impela uma umzali nawe unezingane sicela ukuthi ufile le pain ayifilayo usho ukuthi yazini namhlanje ngiyayishaya amakhiki ngicela ukuthi lo sisa supporteke lezi zinto asifuna sithole because akafuni into ngifuna izingane zakhe yabona abantu abaningi besifazane abanandaba nezingane ebezovela athi hayi athola indoda ayihlale nakhohlwe izingane but usisi uyasuka umuntu ufuna izingane zakhe so ake simsizeni ukuthi ayithole izingane zakhe siyenze le process sibone ukuthi ikhamba kanjani siyabonga kakhulu ukuthi laba bazosisiza siyabonga kakhulu yebo my sister ngiyabonga kakhulu bhuti wami ngiyabonga kakhulu angifuni ukuqamba amanga but it's very painful because they are innocent they don't know anything even nami angazi lutho ukuthi kwenzakalani yebo baba wabulala uma wabo ngesihluku futhi kabuhlungu kodwa why kumele kubhadale mina for izono zika baba wami why kumele kubhadale izingane zami ezingazi lutho for izono zika mkhulu wazo yes uma wabo washona kabuhlungu ngoba baba
wamnqunqa wamenza chicken pieces wamenze kanti live heaven chicken pieces wamthatha bamfaka esakeni wayomphonsa emfuleni netshe itshe layela uhlala phansi uNkulunkulu wenza ukuthi isaka liphunyuke lantanta phezulu. It was a group kahle ama Satanist because baba Satanist because it was a group wayengekho yedwa kuleyo nto ngoba abaningi esigodini sangakithi bakhuluma ukuthi babe khona involved ubaba kuphela umuntu ongazange akhulume maseshona ukuconfessa leyo nto leyo watholwa isaka lentanda phezulu. I know ukuthi badlule ebuhlungwini badlule ebuhlungwini obukhulu kakhulu kodwa ubaba kasekho nami futhi nami angazi lutho angeni ndawo angazi ukuthi kwenzakalani nami ngiunderstand ubuhlungu abadlule kodwa ngicela ukuthi bangenzi lento abayenzayo irevenge ngeingane zami. They are innocent souls bazifakile emandleni obumnyama deep very deep but Chris yazi into abayenza kuleza ingane ngiyasaba ngazi ukuthi ngichaza kanjani ngoba into spiritually abantu benyama bengeke bayi understand because every time ngiyabona into abayenza ingane zami every time ngiyayibona into abayenzayo angikhona ukulala ebusuku angilali. No, my sister, soon you'll be sleeping. You came to the right place at the right time. Soon you'll be sleeping, and I promise you, by month end, there will be something that is gonna happen, like the process to start and. So I'm like you already came to the right platform. We're gonna make sure that these things are happening, and you get your kids back, and you also get your stock and you sell. Life will improve. Ngajabula kakhulu bhuti wami. uNkulunkulu anibusise. Yazi enye into engayi-understand ngempilo yami ukuthi why kumele ngidlule kuko konke lokho. Izingane zami zidlula kuloko engidlule kuko. Yazi but Chris today ngihlupheka kangaka ngilwa izimpi spiritually. Ngilandela ama Satanist left right and center. Ngiyababona bayangena endlini begqoka into ezimnyama ngilandela ama Satanist left right and center. I don't know ukuthi kwenziwani ngempilo yami ngiyingane. Ene lento le yabayenza kimi ngiyingane ingizwisa ubuhlungu mangibona izingane zami zenziwa the same thing. Wesiphathi zona uma wazi uyaphila. Mina at least ngangazi ukuthi uma wami washona ngoba uma wami washona ngimncane ngina 5 years. Mina whatever bebeyenza ubuhlungu ngempilo yami ngikhula bengazi ukuthi uma wami akekho. Izingane zami zidlula kulobo buhlungu kuleyo nto engadlula kuyo mina. Namhlanje ngilwa izimpi engingazazi. Ngifasta noma ngingathandi. Every week ngiyafasta but Chris ngilwa imimoya engingayazi ukuthi ngangena kanjani kuyona. Because kwamina I discovered along the way as ngumuntu okhulekayo ezintabeni nani ukuthi nami isacrifice yenziwa ngami but uNkulunkulu wanqaba nami wathi never. That's why today I'm suffering like this. Ngilwa izimpi engingazi understand. Abantwana bami nabo sebegcina sebengenelela kuzo lezo zinto lezo nami engingazazi mina. No, my sister. Kuzondlula. Siyabonga kakhulu. I think next time masibuya sixoxa kuzobe kunomehluko omkhulu kakhulu. Ngiyabonga kakhulu bode. I think mabuya sobe sekukhona la isihleka khona. Ngiyabonga kakhulu baba. Yeah. uJesu Kristu inkosi my sister. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu lodaba sizoqhubha futhi sizokwenza iprocess yendaba sizobuya sin update then sizoqhubha but sizobuya futhi I think mayibuyo bese kwenye condition engcono. So yeah silibeka khona la but next time when you come back I promise you things will be better. We are James, how we out? Yeah, we out.